Prije 20 godina u središnjoj Europi, a prije 10 godina i kod nas, sramežljivo su se počele spominjati kuće od slame. A potom su neki entuzijasti počeli graditi prve takve objekte. Prvo u svrhu učenja, ali također i promicanja te ideje koja je polako počela privlačiti pozornost na više razina. Asocijacije vezane uz slamu bile su same po sebi pozitivne. Ona je lagana, sve prisutna, obnovljiva na godišnjoj razini, a pritom daje osjećaj topline, mekoće, povezanosti s okolišem, s prirodom samom. Bale od slame možete slagati i ručno, bez velikih napora i bez straha od pogreške. Također i bez buke strojeva i bez primjene skupih i toksičnih građevnih materijala. No uz te ni najmanje nevažne impresije, kao i udrživost i prirodna obnovljivost, postoje brojne praktične prednosti gradnje slamom u odnosu na konvencionalne sustave gradnje. Visoka energetska učinkovitost, visok stupanj toplinske i zvučne izolacije, smanjen rizik od požara, laka dostupnost i dobra manipulacija te niska cijena. Uz to, kuće izgrađene od slame mogu izgledati kao kuće izgrađene od bilo kojeg drugog materijala, ali onako kako god čovjek poželi. Dovoljno čarolije da ih bolje upoznamo i balu temeljca postavimo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Tanja Her, po struci arhitekt sa posebnim interesom za zelene krovove i ovojnice zgrade, što nas nekakvim stramputicama vodi i do kuća slame, što je današnja tema. Matko Šišak pak voditelj je udruge Zmak, promotor gradnje slamom, graditelj slamom ili preciznije reći graditeljski entuzijast. Što je ljepši način da se kaže ne uspijeva mi uvijek, je li tako? Od kada u stvari kuća slame koje su s jedne strane poznate krugovima koje to zanima već dosta dugo, u široj javnosti mnogi ljudi će se još uvijek zapitati jel su to tri praščića, jel to kuća od slame koji će povjetarac otpuhat. Koliko daleko u prošlost i možemo uopće pratiti kuće od slame, gdje su nastale, koliko su stare najstarije kuće, u kojim dijelovima svijeta je dominirala takva gradnja? Pa kuće od slame su u stvari pojam koji je prisutan svega nekakvih zadnjih 100-tinjak godina na svjetskoj sceni. No to nije potpuna priča jer u stvari slama se kao materijal za gradnju koristi vjerojatno od pamtivijeka. Jedan od prvih materijala koji su ljudi kroz razvoj poljoprivrede razvili je vjerojatno bile visoke vlati od žitarica koje su bile pogodne za slamnate krovove i tako dalje. No, kad pričamo o kućama od slame, tu prije svega pričamo o kućama koje koriste tvrdo baliranu slamu za svoju zidnu ispunu ili kao noseće elemente, doduše rježe. Tako da kad kažemo kuće od slame, one imaju elemente slame, ali slama je samo jedan od segmenata u najčešćoj domeni izolacije. Kažem, 100-tinjak godina su u opticaju, doduše malo više, a u stvari otkrićem stroja za tvrdo baliranje druge polovice 19. stoljeća u Americi, konkretnije u Nebraski, gdje je takav stroj najprije pomoću konjske snage, a kasnije pomoću parnoga stroja balirao prvu balu slame. Ljudi su shvatili da su dobili zgodan blok raznih dimenzija, koji ima svoju težinu, koji ima svoju, dakle, i masivnost, jer to su veći blokovi bili. Ljudi su počeli iz nekakve, pa vjerujem, oskudice ili čak neimaštine, dakle ruralni krajevi, nerazvijeni, još uvijek divljeg zapada, počeli su jednostavno slagati kao blokove i shvatili da dobivaju prostore koji su zanimljivi, da su dobro izolirani, da su zvučno izolirani, da im pruže nekakvu zaštitu. Razvoj kuća od slame je nekako prirodno krenuo, kažem, iz Amerike, a ukorijenio se tek u drugoj polovici 70-ih godina u Europi, ajmo reći u svijetu, i tek od tada možemo smatrati da je, kako se u stvari naziva, globalni straw bale pokret ili pokret gradnje kuća od slame je zaživio, kažem, tek krajem 20. stoljeća, a veliki uzlet se dešava
90. godina prošloga stoljeća, kada jednostavno zbog čitavog niza razloga i moderne ekologije i raznih priča oko zaštite okoliša, kvalitetnog življenja, održivih životnih stilova, upotrebe prirodnih i održivih materijala u gradnji, jednostavno našla je slama plodno tlo gdje je pala i ljudi su počeli gdje je pala koristiti. i gdje se nije posušila, nego je izrasla. Kako ste se vi susreli, interes prema zelenim krovovima kod vas je nekako bila inicijalna točka. S obzirom da cijeli ovaj pokret gradnje kuće od slame je počeo, kao što je Matko rekao, 90-ih, pa kroz neke filmove su se malo ljudi informirali. Što je vas privuklo baš tom načinu gradnje? Zbog čega ste se pozabavili, kao što vidimo, i silnim zakonima vezanim uz dopuštenje ili ograničavanje takvog stila gradnje, ali što vam se baš dopalo u kontekstu toga da se bavite ovojnicama zgrada? Pa prije svega link sa pričom o kućama od slame, Matkom i ekipom koja se time bavi vodi kroz permakulturu. Dakle, ja sam se počela baviti krovnim vrtovima prije 15 godina kao jednim od mogućih balasta na ravnom krovu. Jer me fascinirala opće iskoristivost ravnih krovova, a bavila sam se kroz posao tehničkim savjetovanjem ovojnica zgrade, što u stvari znači toplinske i hidroizolacije. Propisima koji su donešeni najprije u Europi, pa onda smo i mi pratili, o uštedi energije, je ta tema bivala sve više interesantna. Dakle, mi imamo danas puno umjetnih materijala za toplinsku izolaciju, ali se sve više širi priča o prirodnim materijalima. Naime, umjetni materijali koji su svi nekakvi, baziraju se na nekim derivatima nafte, su nešto, danas imamo hajku, nafta je potrošiv izvor, pa idemo onda se okrenuti nečem što se može koristiti od sad pa za uvijek nije potrošivo. Tome naime svjedoči, evo i to da prije, 10 godina kad smo učili Zakon o građenju, se stručne ispite, onda je bilo 5 bitnih, danas se zovu temeljni zahtjevi za građevinu, prošireno je na 6, odnosno 7. A ovaj 7. upravo govori o održivosti prirodnih izvora. Dakle, to je nekako sad malo zakona, malo trenda ili pozitivnog efekta mode. Ali u principu uvijek polazimo od onih osobnih nekakvih interesa i od onoga što sami za sebe u svom nekakvom habitusu smo oko sebe stvorili. Ovo se može i smije, ovo je pametno, ovo je dostupno, a onda kako razmišljate, tako i privlačite na sebe takve ljude oko sebe i takve situacije. Dakle, a što biste istaknuli kao nekakve prednosti slame kao materijala, s obzirom da prirodni materijal je i cigla i kamen i drvo, sve su to naravno prirodni materijali. Postoji li nekakva komparativna prednost? Baš čudno da ste spomenuli ciglu, naime, je li cigla prirodan materijal? Glina je prirodan materijal. Cigla je nešto što je čovjek morao iskopati, izmjesiti, profiltrirati, odnosno pročistiti, napraviti blok i onda ga peći. Dakle, troši nekakvu energiju i to ne malo. Dakle, današnje cigle... Ali kod kamene drva nisam pogriješio. Kod kamene drva ne, ali svejedno. Dakle, cigla je, ja ću reći da je i beton u određenoj mjeri, recimo, rekonstituirani prirodni materijal. Sama slama je nešto što je jako zgodno jer svake godine nanovo izraste. Tu je pristupačna i tu je negdje na polju je možemo uzeti i ugraditi. Međutim, obzirom na to da imamo sve veće zahtjeve na udobnost stanovanja, na trajnost i građevina, onda se tu ta slama koja je od uvijek postojala, kao što je Matko rekao, sad najedanput našla, prije svega kod nas u Europi nije situacija, kao materijal koji nema rodni list, što nije istina. Kako ju mi poznajemo u nekakvoj tradiciji više kroz krovove od slame. Međutim, ovo što je Matko spomenuo, dakle da bismo prema današnjim uvjetima, a uvjeti dolaze kroz nekakve zakone, napravili kuću koja je legalna, mi u principu toj slami trebamo dati nekakav papir. Danas se taj papir zove izjava o svojstvima. Od kada smo ušli u Europsku uniju, slučajno se potrefilo da je točno tog datuma od 1.7.2013. stupila na snagu uredba kojom se reguliraju, onako pojednostavljeno rečeno, kontrola i stalnosti kvalitete materijala. I utoliko su, budući da za slamu ne postoje norme, što nije rečeno da sutra neko neće neki lobby to napraviti, postoji skup određenih svojstava koja trebaju biti u momentu ugradnje i održati se cijelog vijeka građevine i to se lako dade kontrolirati, provjeriti i toj slami dati papir.
papir u smislu da se može napraviti pouzdan proračun fizike zgrade, da se može znati koliko ta kuća štedi energije i da se može dati na kraju legalnost samom objektu. Kada ste vi počeli u Vukomeriću na imanju graditi kuće od slame, to su zapravo bile prve u Hrvatskoj? Da, to su bile prve kuće u Hrvatskoj. Radi se o 2006. godini, dakle sad već prije 9 godina. I to je bilo ovako vrlo zanimljivo. Kako su izgledale te kuće? To su bile samo pokusne... To su bile pokusne jedinice, bungalovi u stvari. Mi ih popularno zovemo trafostanice jer su onak bile ružne na jednovodni krov, ali morali smo nekud krenuti. Znači, budući da nismo imali tradicijsko utemeljenje za tražiti neke reference za znanje, iskustva, kako graditi slamom, otišli smo i educirali smo se i kod sebe smo jednostavno metodom pokušaja i pogrešaka napravili te prva 3 pokazna objekta. Riječ je o objektu u selu Vukomerić od imanja udruge Zmag, u Balama i u Čakovcu također jednoj udruzi. Tako da smo u stvari stekli, krenuli smo sticati iskustva. A koji su bili prvi izazovi iskustva kada ste počeli graditi prvu kuću od slame? Na koji način ste to išli raditi? Na koji način ste povezivali bale? Kako ste zamišljali gledajte ovako, uzeli smo jednog austrijskog stručnjaka koji nas je u stvari mentorirao i koji nam je dao tehnologiju za takozvane kuće od bala slame sa nosivom drvenom konstrukcijom, no load bearing na engleskom. I uglavnom taj čovjek nam je dao neko inicijalno znanje, no on je vrlo brzo otišao i ostavio nas da u stvari sami se nastavljamo rasti i razvijati. I nije tu samo, kažem, slama, ti imaš tu priču i sa žbukom. Dakle, fenomenalno reagiraju materijali prirodni poput slame i glinenih žbuka. Jako se dobro, ima čitav niz prednosti i pri samoj ugradnji i pri samom stanovanju. Mi nismo znali kako napraviti kvalitetnu žbuku od sjeckane slame ili pljeve, gline i pijeska. Tu smo recimo već mogli neke korelacije sa tradicijom vaditi, ali opet sve se svodi na predan rad, puno pokušaja, puno pogrešaka da bi došao do trenutka da imaš tehnologiju u malom prstu. Što mogu reći slobodno za ovaj tip građevina koje danas gradimo, imamo. Postoje zapravo 3 vrste građenja slamom. Recimo, ako se može ih tako podijeliti. Od značajnije primjene do manje značajne. Koje bi te bile 3 vrste? Mislim, Matko je spomenuo jednu, low bearing, odnosno... Da, u principu prije svega slamu možemo koristiti kao toplinsku izolaciju uz nekakvu već postojeću nosivu konstrukciju. Dakle, to može biti zid od opeke, zid od betona, ne znam. Kupili ste kuću koja je stala gradnja, nije onaj famozni robao. I trebaju toplinski izolirati. Jedan od načina je svakako uzeti bale slame i njima napraviti vanjsku ovojnicu, vanjsku toplinsku izolaciju. I još žbukati ih prirodnim žbukama, kao što je Matko rekao. Kad gradite iznova, onda napravite skeletni sistem, dakle drvenu konstrukciju koja se onda ispunjava balama slame. Tu zidovi nisu, onda nije zid nosiv, nego je statika se oslanja onda na te nekakve stupove i grede od drveta i zidovi se zapunjavaju balama slame koje se moraju onda na određeni način dobro ugraditi i stisnuti da postoji kompaktnost, sabijenost slame. Treće što je Matko rekao, to su ti mali objektići koji sami sebe nose, dakle nema nosive konstrukcije od nekakvih drugih materijala, nego su bale slame same nosive. To je primjenjivo samo za male objekte. Četvrto je nešto što nisu više bale slame, nego je slama koja je zbog svojih kemijskih svojstava, određenim načinima obrade, bez smola umjetnih se može prešati u ploče, nešto kao one OSB ploče. Dakle, mogu se raditi predgotovljeni nekakvi elementi od slame, ali koja je onda prošla kroz nekakvu obradu. Dakle, ovo o čemu Matko priča i taj entuzijazam koji je zajednički nazivnik svim tim pokušajima, pa onda, evo, nećemo ih zvati promašajima, nego učenjima kroz vlastito iskustvo, u stvari je to bala slame koja se onda ugrađuje ili kao nosiva, jer ima na Vukomeriću jedan primjer gdje je kuća bila nedovršena pa su izolirali kuću od cigle slamom,
ili ovo drvena konstrukcija i bale slame. Postoji sad jedan derivat od toga da vi ne radite drvenu konstrukciju na mjestu, nego radite predgotovljene elemente, modularne elemente od drvenih okvira koji su ispunjeni slamom i koji se onda kao Lego kockice slažu. Postoji u Europi jedan takav sustav i interesantno je da u tom sad lijepo je da imamo mogućnost izbora i da imamo raznih materijala i raznih pristupa upotrebi tih materijala. Dakle, neko će biti 100% pravovjeran pa će graditi stvarno samo od slame i pruća. A neko će reći, ok, imam neke nove materijale koji možda nisu najprirodniji na svijetu, ali njihova funkcionalnost u cijelom sklopu. Jer mi ovdje ne govorimo o tome da gradimo slamom. Ovo što je Matko rekao u samoj povijesti, slagali su bale slame i stavili nekakav krov i to je bilo to. Međutim, danas je to sustav. Ako želite napraviti kvalitetan udoban dom, onda je to sustav koji se sastoji od te bale slame, od unutarnje njezine obrade, nekakvom žbukom od gline i vapnim bojama. S vanjske strane to može biti isto tako žbukano, ali može biti i ventilirana fasada. Evo, kad ste spomenuli izraz gradimo slamom, ovo je knjižica koju je Zmag izdao. Ta se knjižica može besplatno skinuti u PDF-u sa vaših stranica, jer kao i sve vaše knjige imaju namjeru širiti znanja besplatno. Ona se zove Gradimo slamom i zapravo prikazuje sve etape i ono što ste vi do sad naučili, kako se to danas popularno hrvatski kaže know-how. Znaj kako. Primijetio sam u nekim njemačkim dokumentarcima da postoji jako puno varijacija pristupa gradnje slamom. Od entuzijasta koji sami grade, kopaju, do onih koji su angažirali arhitekte. Neki rade vile, neki trokatnice, neki žele tek nekakve izbe ili nekakve šarmantne kućice nalik patuljcima koje su onda malo u zemlji pa su zažbukane, pa trava na njima raste i slično. Kod svih tih stvari će prvo pitanje kod mnogih ljudi koji nikad se nisu susreli sa kućama slame biti pitanje zapaljivosti, jer slama jednostavno asocira na nešto što će lako izgoriti, zapaliti se i slično. I naravno da to nije tako, inače ne bismo ni imali ove kućice, gradimo slamom i slično. Koje su odlike po pitanju zapaljivosti ili neodlike tih bala, slame, kuće slame, u kojoj mjeri one jesu zapaljive, nisu ili zbog čega nisu kada se na pravi način obrade? Pa, za početak ljudi često brkaju uopće pojam slame i sjena. Ako krenemo od tog, ajmo reći što je u stvari bala slame, što je u stvari slama. Slama je u stvari vlat od žitarica, od korijena do vrha gdje je odsječena radi samog klasa. Ona je presvučena silikatnim premazom koji omogućava da je dugotrajnija i slama je po svom sastavu celuloza. Dakle, sastav jednak drvetu. Slama jednako drvo. To je ono što ljudi često ne percipiraju jer je to jednostavno možda nemaju iskustva, nisu imali doticaja sa slamom ili su možda samo slušali onu priču o 3 prašića pa u to povjerovali. I gledali onaj film Tko je zapalio žito. To. Uglavnom, radi se o tome da kad je bala slame tvrdo balirana, to znači da je komprimiran i da je zrak iz nje izbačen, da u stvari ona ne gori. Jednostavno imamo sva istraživanja koja su se radila pokazuju da u stvari bala slame ima taj F faktor dugotrajnosti nagaranja veći i povoljniji od drveta. Jer ti u stvari kad projektiraš protupožarne uvjete, ti moraš osmisliti, to jest moraš upotrijebiti materijal koji je pogodan da pri nekakvim požarima se ljudi mogu evakuirati, stvari mogu izvaditi. To mi je ovako za ilustraciju jednako kao da u vatru, ako iko bio maštovit pa to pokušao raditi, bacite telefonski imenik koji jako guste ima dakle stranice i to je stvar koja vam neće izgoriti. Jednaka stvar, bacite balu slamu u vatru, ona će nagoriti po rubu, to jest ona će izgoriti nakon 90 do 120 minuta. Znači u konstrukciji prvo će stradati drvo nego bale slame. Pogotovo kad je ona hermetički zatvorena žbukom s jedne i žbukom sa druge strane. U stvari, bale slame kao celuloza bez kisika jednostavno ne podržavaju gorenje i samim time su bale slame protupožarna ok za gradnju. Kažem, dapače čak puno kvalitetnije reagiraju na požare od pojedinih građevinskih elementa poput drveta u konstrukciji i tako. Vredi li isto objašnjenje i za pitanje raznih nametnika, glodavaca, kukaca koje se također... Ajmo jedno po jedno objasniti, tu smo da objasnimo. Može jedna mala digresija obzirom na gorivost. Dakle, toplinske izolacije raspoložive danas na tržištu od umjetnih sirovina
Postoji europska norma 13501 koja klasificira požarne razrede. Dakle, samog materijala, ne sustava. Ekstrudirani polistiren, ekspandirani polistiren, takozvani stiropor, čak i tvrde poliuretanske ploče, spadaju u razred gorivosti isti kao i slama. To nije onaj zadnji, F. Imate razrede A, B, D, E, F. Dakle, slama spada u razred E. Znači, normalno zapaljiv materijal. Kao i stiropor, kao i ekstrudirani polistiren. Jedini negorivi materijal od toplinskih izolacija su kamene vune. Međutim, one ne gore, ali u sebi imaju aditiva, odnosno smola, koje se tope. Dakle, kad govorimo o klasi zapaljivosti, moramo biti fair pa reći u istom je razredu. Kao i sve što je danas dostupno na tržištu toplinskih izolacija. Dobro, vratit ćemo se mi na glodavce štakore, ali ne odmah. Prvo ćemo pogledati jednog od kuću, jednog od vaših članova Zmaga, kojeg smo snimili u Vukomeriću. Naime, to je jedna od 30 kuća koje trenutno postoje u Hrvatskoj i čovjek koji će ispričati kako, zašto ju izgradio, što je po pitanju i usput naučio, a što je morao unaprijediti. Ovo je moja kuća od slame. Počeo sam graditi 2012. godine. Motivacija neka koju sam tada imao je bila da napravimo kuću koja će imati što manje troškove boravka, znači za grijanje, toplu vodu, potrošnu vodu, ali isto tako da koristimo materijale pri gradnji koji su što ekološki, znači što prirodniji, što manje procesuirani. I tu sam, pošto sam već dugo aktivan u Zmagu, odlučio se za slamu kao materijal i krenuli smo u gradnju. Gdje si nabavio bale? Bale sam nabavio od susjeda iz susjednog sela, a zapravo su porijeklom iz Velike Mlake, znači nekih 20 km odavdje. Dogovorio sam sa čovjekom nakon žetve da nam jednostavno zabezecira te bale slame i ugrađeno je jedno 450 bala slame u samu kuću. I nakon 2,5 godine smo imali već dovršenu kuću da se može u njoj živjeti i sad još uvijek dovršavamo i radimo neke elemente koji fale, recimo ovaj trijem, staklenik i tako dalje, koji će još doprinijeti kvaliteti. Krenuli smo s klasičnom gradnjom, znači betonski temelj je ovdje, koji je istovremeno i podrum kuće, a na tom betonskom temelju je drvena skeletna konstrukcija. Znači, ta drvena skeletna konstrukcija drži cijelu kuću, to je statika kuće i krov je na njoj. Znači, ona je u principu statički najbitniji element. Slama je samo ispuna. Znači, bale slame su između tih drvenih stupova i one su samo ispune i najviše služe, znači, kao toplinska izolacija. I to je u principu cijeli zid. Još jedna bitna stvar oko toga je da je slama zažbukana. Kao što se i vidi, tu, zapravo kao što se ne vidi, slame nema. Ne vidi se, nego je ona sažbukana sa vanjske i unutrašnje strane sa glinenom žbukom, debljine negdje 5 do 10 cm i vanjske strane i unutrašnje isto tako sa vapnenom žbukom. I to je u principu to. Krov je također izoliran sa celulozom, imamo i solarne kolektore za toplu vodu i grijemo se na drva sa jednom tako skromnom količinom drva po zimi. Toplinska izolacija kuće, znači ono što je taj neki klasičan koeficijent K ili U, odgovarao bi kao da imam 25 cm kamene vune. Znači to je danas, vrlo rijetko se zapravo toliko debela izolacija stavlja na klasične građevine. To može biti, to je nekakav na granici niskoenergetskog i pasivnog standarda. U zimi sam primijetio da je, znači kad se kuća ugrije jednom, znači što imamo podno grijanje, ugrije se cijela betonska deka, vrlo dobro drži toplinu i moram svega jedanput ili 2 puta dnevno opet zagrijati peć, to jest toplu vodu koja onda grije podno grijanje. Tako da sam zadovoljan toplinskom izolacijom, ali još jedna bitna stvar je što je recimo prednost u odnosu na nekakve klasične izolacijske materijale, prije svega stiropor, da kuća odlično diše. Znači odlična je paropropusnost
bilo kakva vlaga sva prolazi kroz zid jer ima jako dobro, ajmo reći, disanje zida. Žbuka kod ovakvih kuća je jako važan element zapravo jer ona zatvara kuću i daje još jednu dodatnu termalnu masu iznutra, znači koja se može ugrijati i koja drži toplinu. Žbuka je od gline, to je jedan možda nije klasičan, ali stari način žbukanja koji se prije čak i kod nas radio. Može se vidjeti po Posavini i tako po nekim još selima. Miješa se znači ilovasta zemlja, razmočena u vodi sa pijeskom i komadićima slame. Prije su miješali pljevu. I ta žbuka se onda dobija sa jedna žitka masa, blatnena, koja se nanosi direktno na slamu. U nekoliko slojeva, najčešće u 2 sloja. Ovdje je nanešena u 2 sloja i onda su svaki sljedeći sloj je znači finiji. Taj drugi sloj je onda finiji sloj i na taj sloj ide završni sloj od vapnene žbuke. To kod takve žbuke može se stvarno puno elastičnije, može se raditi dosta sa oblicima. Ljudi rade čak nekakve skulpture od kuća, rade najrazličitije oblike. Može se naravno dobiti i ravan oblik, ali zapravo i čar ovakvih objekata su malo onako oblije, umjetničkije. Evo, tako da mi smo se isto malo odlučili za taj neki oblij. U Hrvatskoj trenutno postoji 30 kuća od slame. Kada bi sad opet gradio ovu kuću, kako bi neke izazove s kojima si se susretao drugačije riješio i koji bi to bili? Da, to je baš zanimljiva stvar da kad sam gradio kuću, u biti sam puno i učio. Nije ništa bilo iz prve. Znači neke stvari smo morali i ponavljati, neke stvari sam možda ih radio ponovo. To je prije svega zaštita vanjska žbuke. Znači bolje bi kod drugog građenja bolje bi zaštitio vanjsku stranu ili sa drvenom oplatom ili sa boljom, jačom žbukom. Opet tu treba raditi kompromisa baš zbog te paropropusnosti. Znači, to je neka kvaliteta kuće koju treba zadržati i kad bi se žbukalo sa sintetskim žbukama, vjerojatno bi se to i ne bi se dobila takva paropropusnost. Znači, nekakva zaštita sa strehama je bitna ili sa drvenom oplatom na vanjskim stranama. Je li ova kuća dijelo grupice amatera koji su se učili ili je bilo tu i profesionalnih nekih stručnjaka? Pa bilo je, ajmo reći, poluprofesionalnih stručnjaka jer u Hrvatskoj još nema obrta firme koje radi ovakve kuće. Sve više ljudi se samo educira i to nam je zapravo nekako najveća snaga da se razmjenjujemo ta iskustva i vidimo šta je neko drugi napravio. I naravno puno pomoći bilo od prijatelja. Znači, i uglavnom 20-30 ljudi je uvijek bilo na akciji kad smo radili, vikendom, produženi vikendi i tako, to su bile glavne akcije. Evo, zastali smo prije XY minuta kada se, evo, i na ovoj knjižici koja je prepuna zapravo fotografija onih zidova koji još nisu dovršeni pa se vidi unutra slama, da razbijemo te još nekakve moguće pretpostavke. Pričali smo o životinjama, o termitima, mravima, glodavcima raznih vrsta. Na koji način se uopće kuće od slame pokazuju u tom smislu? Pa, evo, kuće koje su izgrađene davnih dana, prije 100-tinjak i više godina i sama činjenica da još uvijek postoje i da su funkcionalne i da funkcioniraju, u stvari govore u prilog tome koliko je slama adekvatan i trajan materijal za gradnju. Stvar je vrlo jednostavna. Vi se morate držati nekih pravila struke i nekakvog kvalitetne izvedbe ako želite da nešto. Vi možete da bude dobro izvedeno. Vi možete kupovne materijale upropastiti. Kupovne, kad kažem, lako dostupne, procesuirane, neekološke, neodržive i tako dalje. Vrlo jednostavno, vi trebate onemogućiti da glodavci mogu ući kroz tu žbuku u samu slamu i na stanice. To se sad rješava sa par tehničkih, to jest nekoliko tehničkih rješenja, a to je da se ugrađuje, s tim da naglasim da jako puno izvornih graditelja uopće se time ne bavi ni ne zamara, jer u principu
jako teško je progristi i žbuku i uopće naseliti se tako nećemo, ali jednostavno mehanička se napravi barijera, prepreka, ugradi se gusta pletena metalna mrežica u spojevima sa krovom i sa podom, ona se užbuka i jednostavno tako stvorimo mehaničku barijeru. Što se tiče drugih insekata, kažem, slama koja je bez UV zračenja, znači i bez vlage, inertna je, zatvorena je, ona u stvari teško je doći do nje kao što je teško ući u bilo koji drugi zid. Ali s druge strane, mi imamo i u svim drugim oblicima gradnje prisutne i mrave na 16 katovima, nebodera, imamo miševe u svakoj obiteljskoj kući na selu, tako da svi ti naši susjedi u stvari nisu problem dok ne uništavaju samu građevinu, a to je u stvari onda pitanje higijene i održavanja samog doma u kojem živimo. Na koji način danas je u Hrvatskoj recimo moguće, donijeli ste hrpu zakona, ne znam uopće zbog čega je što ja to pišem, ali vidim da volite zakone. Na koji način dakle danas je u Hrvatskoj moguće legalno graditi slamom? Očigledno je da niko ne razmišlja o gradnji gradskih ulica u centru grada, s obzirom da slama i ne pripada tom mikro svemiru, da tako kažem. Koje su ograničenja i načini da se ona nadiđu u trenutno postojećoj situaciji za koju sam zapravo siguran da će se ona iz mjeseca u mjesec i godinu u godinu mijenjati kako bude ta ideja bila sve življa. Na kraju kraja 2006. vjerojatno bi netko u svakom uredu vrlo začuđeno gledao nekog ko bi mu predložio da gradi slamom. Danas se već to promijenilo u 9 godina, 10. Da, pa sva sreća da se stvari mijenjaju. Naime, one lijepi termin kritične mase, kad jednom dođe do kritične mase interesa za gradnju slamom, onda će se i stvari promijeniti. Međutim, i dan danas možemo graditi sasvim legalno slamom. Ali evo sad, dok sam slušala uvod, pala mi na pamet, naime, imamo jedan prekrasan primjer, mi ga zovemo drveni neboder, Drage Iblera, na Iblerovom trgu. Dakle, tamo Ćošak Martića, Iblerovog trga. To je u stvari betonska konstrukcija, zovu ga drveni jer ima drvene parapete, prozore i recimo danas prema današnjim uvjetima o zaštiti požara taj neboder ne bi dobio građevnu dozvolu. Što se tiče samih propisa i legalnosti gradnje slamom, to je sasvim moguće. Naime, u glavnom projektu postoji jedan dio glavnog projekta koji se zove kontrola i osiguranje kvalitete, u kojem je obično se prepišu norme koje su za određeni proizvod namijenjene i time je arhitekt rekao ako se koristi taj materijal, onda on prema toj normi mora imati određene papire i na određeni način se mora graditi. Dakle, arhitekt i danas može u tom dijelu glavnog projekta opisati kako se mora graditi slamom. Slama nije nikakav nepoznat materijal, niti je to materijal kojem sad trebamo izmišljati nekakva ispitivanja i svojstva. Matko već spomenuo, mora biti određene sabijenosti tabala, mora biti određene vlage, ne smije preći određeni postotak vlage, to je nekakvih 18% masenog udjela vlage. Zbijenost mora biti takva da kubik te slame teži 85 do 115 kila po kubiku, čisto za nekakvu usporedbu, recimo kamena vuna koju mećete na krovove, ovisno sad o proizvođaču i namjeni vam je nekakvih 140 do 150 kila po kubiku teška. Dakle, to je tvrdoće kao i ona vuna po kojoj hodate na ravnom krovu. Što je još tu? Koeficijent toplinske provodljivosti. To je ono nešto što je jako bitno za toplinske izolacije. Kod slame je on nekakvih 0,050-52 vata po metru kelvina. Dakle, taj materijal je definitivno toplinski izolator. Ali ono što ljudi pogrešno kad razmišljaju o toplinskoj izolaciji, pa onda vele, mora dobro toplinski izolirati. U našem klimatskom području pogotovo materijali moraju i omogućavati difuziju vodene pare, dakle moraju disati. I tu slama apsolutno ima prednost. I to ne samo, opet govorim, bala slame, nego u onom cijelom sklopu u kojem ima žbuku koja diše s jedne i s druge strane. Dakle, to je, u pravilu su te bale nekakvih pola metra debljine. One se po tim nekakvim svojstvima koja su navedena, koja znamo ne samo iz stranih izvora nego i domaćih ispitivanja. Dakle, imamo brojke koje možemo uvrstiti u proračun fizike. Znači, sam glavni projekt, onaj koji ide za dozvolu, može imati sve elemente koji su potrebni da bi on izišao van i da bi dobio
papire. Ono na što se može pozvati investitor i što je njegovo pravo, ali i dužnost, je da eventualno propita i tog izvođača. Naime, u papirima koje austrijski graditelji imaju, oni su išli za tehničkim dopuštenjem, europskim tehničkim dopuštenjem, koji je baza, to je ekvivalent onim CE certifikatima koje tvornice imaju, da bi neko mogao izdati onaj konačni papir koji proizvod prati, a to je izjava o svojstvima. Dakle, kod slame je to moguće provesti jedno takvo ispitivanje, to je jedna grupa ispitivanja koja praktički ispita 5-6 identifikacijskih svojstava materijala. Sa takvim jednim ispitivanjem, papirom koji prati materijal, vi imate materijal legalno na tržištu. Međutim, ako se to propiše u projektu, onda je projektant odgovoran za to. Investitor može svoje sigurnosti radi tražiti izvođača, što inače je praksa vani, da izvođač kad napravi kuću, onda on daje izjavu investitoru. Nekad smo to pisali u troškovnicima gdje je po dobrim pravilima struke. Dakle, nekad smo se oslanjali na onu etiku i moral samog majstora. Danas ima puno samozvanih majstora, naime problem je malo i školovanja. Da vi nemate građevinsku školu, danas prvo je teško uopće dobiti đake u strukovne škole, a onda ako nema dovoljno đaka, onda neke struke uopće niti ne iškoluju. Dakle, tema slame i legalnosti gradnje slamom apsolutno nije upitna. I danas možemo graditi slamom pod određenim uvjetima, ali za nekakvo promicanje te ideje treba onda raditi na tome da se školuju, da se prvo educiraju ljudi koji bi bili zainteresirani za izgraditi kuću od slame. Onda trebate imati majstore koji to mogu provesti. Trebate imati i arhitekte koji to mogu projektirati. Naime, kuća od slame nije zaista ona kuća od prvog praščića nestrpljivog. To nisu nužno Hobbit house, to mogu biti kuće sasvim modernih dimenzija, raspona i izgleda, ravnih zidova, to ne moraju biti grbavi zidovi. Dakle, kuće mogu biti projektirane. Dapače, ja bih pozvala struku da se u tom smislu educira. Na arhitektonskom fakultetu, na našem fakultetu se predaju materijali, prirodni materijali. Dakle, već se tu neki koraci rade. Međutim, da bi nešto zaista zaživjelo, vi morate sve faktorima zadovoljiti. Da, mora nekakva navika se nova stvoriti. U Hrvatskoj postoje 30 kuća od slame. Nisu sve, naravno, su u onoj eksperimentalnoj fazi s kojima ste vi počinjali. Ono što je nekako intuitivno se čini da je moglo biti dosta točno, spominjali ste vi tu snagu toplinske izolacije kada pričamo o balama koji imaju dosta veliku širinu i slično. Čini se da bi takve kuće morale biti jako onako ugodne za život, ljeti hladne, po zimi dovoljno zagrijane. Mislim da sam u nekim filmovima su se prikazivali rasponi temperatura, koliko se vani mora promijeniti da bi se iznutra promijenilo za 1 stupanj. Nisam siguran da li 10 nombre ili slično. Na koji način sva vaša iskustva, što govore o pitanju tih odnosa prema klimi koja je izvan kuće i temperaturi, hladnoći, vlazi unutar kuće od slame, kad su napravljene naravno za život, ne ove kuće koje su samo nekakve, kako bi rekao, pokusne nastambe, nego prave stambene kuće. Kakav je njihov temperaturni taj faktor? Mikroklima i ambijent u samim kućama od tvrdo balirane slame je upravo taj glavni motiv koji mene zaintrigirao i jednostavno privukao cijeloj toj priči gradnjom održivim prirodnim materijalima. Sama slama je ovdje kao još samo jedan detalj ili jedna slikica u mozaiku ukupnih prirodnih materijala koje će nas odvesti, ja se toplo nadam, u križanje nekih postkarbonskih društava i bit će dakle kao održivi materijal primjer lako dostupnog, lokalnog proizvedenog materijala koji je pogodan za čitav niz kvalitetnih rješenja za kvalitetno stanovanje. Znači, kao što smo već rekli, same bale su u raznim dimenzijama, ali recimo da su oko nekih 40-45 cm širine i kad imamo žbuku s jedne strane, žbuku s druge strane, dobijamo zid oko pola metra koji odlično temperira. To znači da se jako lako zagrije u zimskim mjesecima kad imamo potrebu za grijanjem i da se održavaju jednu ugodnu temperaturu dok su
vani velike vrućine. Tako da to je recimo jedan od velikih pluseva ili razloga zašto živjeti i zašto graditi slamom. Drugi razlog je jednostavno ta mikroklima koja je jako ugodna i podržavajuća za same stanovnike. Znači, kuća od bala slame poprilično neutralizira elektromagnetski smog ili elektromagnetska zračenja. To ćete najbolje vidjeti kad uđete u kuću pa vam onako padne jedna crtica mobitela umjesto 5 ili 4 i na jednom vam se smanji. Zašto? Jednostavno ta slama je isprepletena u tim balama u raznim smjerovima i neutralizira elektromagnetske valove. To je jedan razlog. Drugi razlog, zemlja, glina kojom je ona ožbukana i te glinene boje. Ja sam osobno fasciniran uz slamu i zemljom kao građevinskim materijalom. Zemljom se gradi od pamtivijeka također. Zemlja je od kuća nabijača koje su u našoj tradiciji poznati do cijelih gradova koji izgledaju kao keramičke posude u Aziji i tako dalje. Uglavnom, zemlja ima to svojstvo da se jako brzo vrati u svoj temperaturni optimum, da jako brzo navuče višak vlage u prostoriji, ali ga jako brzo i otpusti. Tako da u stvari mi imamo jedan ambijent koji je jako pogodan za ljude koji imaju problema sa alergijama, za ljude koji imaju problema sa dišnim putevima, ljude koji imaju problema generalno s nečim što zovemo sick building sindrom ili sindrom bolesnog stanovanja. Jer mi danas, koliko god ne bili tog svjesni, kako smo napadani sa svih strana kroz medijske razne reklamne kampanje da kupujemo razne proizvode i podržavamo razne korporacije, kao što smo doslovno izmanipulirani da jedemo nezdravu hranu i onda kupujemo lijekove kojima bi se u stvari liječili od tog cijelog nezdravog kompleta, tako dolazi na red i stanovanje. Znači, mi smo u, reći ću, umjetnim ambijentima okruženi s čitavim nizom toksičnih materijala, a budući da jako puno vremena provedemo u svojim krevetima, u svojim kuhinjama, u svojim domovima generalno, to se odražava na čitav niz sitnih poremećaja zdravstvenih, imunoloških, koji u stvari onda tvore jednu sliku generalno kako danas imamo, to je da su ljudi onako, taman bolesni koliko treba da mogu biti funkcionalni društvu. Da, točno na granici. Evo, Tanja je uhvatio kašalj, bit će to od ovih naših, tu ne može se reći da je ovdje prisutna zdrava granja. Možda slama. Dok se ona ne vrati, jedno pitanje, ovih 30-ak kuća koje postoje u Hrvatskoj, gdje one postoje? Jesu li sve gradili graditeljski entuzijasti ili neki ljudi koji možda nisu bili toliko entuzijasti, ali su vidjeli prednosti koje nosi takav stil gradnje? Koliko je tih 30 znači pokazatelj da to se širi ili su to jednostavno usamljeni primjeri? Ovako, kao i svaka vrijedna priča koja ne treba dodatnu reklamu ili nekakav silni marketing od toga, tako su i kuće od slame stekle veliki broj poklonika i simpatizera. Mi imamo uz Magu savjetodavnu službu kroz svoj projekt Centri znanja za razvoj permakulture i održivo življenje, gdje nam se ljudi obraćaju sa raznim pitanjima. Daleko najveći broj pitanja dolazi uz ekološki uzgoj hrane, permakulturu i tako dalje, na kuće od slame i generalno na graditeljstvo. To samo hoće reći koliko je taj materijal u tih 10 godina jednostavno primijećen od javnosti na ovim prostorima i koliko smo u stvari svi skupa kao graditelji i entuzijasti odradili jedan kvalitetan posao, tako da danas više nema pravila. Hvala dragom Bogu da nema više pravila, da samo neki frikovi entuzijasti koji sad su tu nabrijani na ekoaktivizam i na ne znam nija šta, grade te stvari. Mi imamo danas, neću vam sad ići u detalje, ali ima vrlo ozbiljnih građevinskih poduzetnika koji su... Znači ne ovakvi kao ovi graditeljski entuzijasti. Da. Dobro, u međuvremenu sam ja nešto napravila. Uglavnom, da, to je najveća prednost ove priče, upravo što se sad uključuje i struka, što se uključuju građevinski inovatori, što se uključuju i urbanisti, i statičari, i na kraju krajeva i sami majstori. Tako da mi danas u tih 30 kuća u Hrvatskoj što imamo doslovno od tih malih hobbit house zemunica po nekakvim zabitima, ljudi koji su otišli daleko od civilizacije u potrazi za vlastitim mirom, srećom i spoznajom, do kuća koje su po obroncima, dakle medvednice u elitnim kvartovima i koje kad vam niko ne bi rekao da je riječ o kući od slame, vi doista ne bi mogli nikakvu razliku primijetiti. Da, meni je uvijek šokantan bio primjer onih
vila na jugu sjevera Amerike, bivših robovlasničkih vila koje još dan danas stoje sa onim svojim kao kolonijalnim stupovima, što se doista ne uklapa u neku predodžbu kuće od slame koja toliko dugo stoji. Mislim da je to čak i duže od 100 godina od onog Mislim da je ona 37. a to nije baš duže od 100 godina, ali... Aha, to je 1937. Aha, ja sam mislio da je nešto starija. Da, nije, ali dobro se drži sa svoje godine. Ima tu jedna filozofija koju su kuće od slame sa sobom nosile. U trenutku kada je prime profesionalci, arhitekti, oni će to i tu kategoriju izgubiti. A to je filozofija u Radi sam na kojoj se temelji cijelo vaše imanje u Vukomeriću i zbirka ovakvih knjiga koje se mogu besplatno skinuti s interneta o prirodnoj kozmetici, gradnji slamom, korištenju sunčeve energije i sl. Taj filozofija u Radi sam u jednom trenutku više kod kuće od slame neće biti potrebna. Jel, hoće biti zbog toga drago? Da, ja se nadam da hoće. Slama spada dakle, u nešto što je nusproizvod, to je, dakle, što je slama? Nusproizvod u poljoprivredi, ima ga svako polje, dakle, lako je dostupna i odlično je što se u stvari niti neće moći tako lako nekom striktno zabraniti, možete graditi ovako ili onako. Ne. Ukratko, ja se toplo nadam da će ta kultura u Radi sam biti sve zastupljenija. Ako pogledamo moguće scenarije razvoja i raspleta ovih civilizacijskih problema do kojih smo došli, ja vidim kao jedan od mogućih puteva, i generalno permakulturnjaci to tako doživljavaju, da je taj nekakav kreativni silazak u korištenju fosilnih goriva jedan od vrlo realnih puteva. Kad kažemo kreativni silazak, znači da uključujemo čitav niz održivih rješenja, materijala, tehnika, životnih stilova koji će nam pomoći da nastavimo živjeti nakon ove spoznaje kako se može živjeti luksuzno, kako da nastavimo živjeti... Ali rješenje nije monolitno, nego je zapravo ispleteno. Vi danas imate izuzetno kreativnu jezgru graditelja Balama Slame koji pričam dakle na svjetskim razmjerima, dakle Australija, Europa, Amerika, koji su izuzetno anarhični i ne pitaju nikoga ništa. Nego jednostavno, kažem, odlaze van civilizacije i grade nevjerovatne stvari i to su u stvari kreativne jezgre, ljudi koji u stvari su inovativni i bez takvog dijela populacije vi ne možete ići naprijed. Koliko uopće ima kuća u Europi i u Americi u kojima ljudi žive po kućama? Teško je reći. Ne znam točan broj, ali ima ih. Evo, u ovim zadnjih 2 minute, jeste bolje, Tanja? Dobro, evo jedno samo pitanje za kraj. Pitanje cijena. Kad se kaže slama, ljudi si odmah naravno pomisleno što je točno, blizu je, jeftino je, treba ga balirati do duše, taj materijal, ali s druge strane troškovi jedne kuće nisu samo materijal za zidove, nego puno toga drugog. U kojoj mjeri je li doista gradnja slamom ekonomičnija od nekih drugih materijala danas barem? Ako pričamo o kućama koje zadovoljavaju sve stambene potrebe, znači koje nisu nekakvi primjeri. Apsolutno je jeftinije. O brojkama je nezahvalno govoriti zato što je to isto tako dio ovog jednog kreativnog procesa koji je Matko spomenuo. Dakle, ovisno o tome što vam je dostupno, o tome sad nije samo slama, nego i graditelji, iskustvo, a i ono što je jedan lijepi moment gradnje slamom, naime, nekad kad su radili slamnati krovovi samo, imali ste drvenu kuću i slamnati krov, onda je cijelo selo moralo doći jer se slamnati krov svakih toliko godina mora obnoviti. Dakle, tako i kod gradnje slamom. Vi ćete možda imati 2-3 majstora, ali ovo će ostalo doći u naletu kad se gradi, kad vi morate kuću brzo zatvoriti jer ona ne smije ostati na kiši. Dakle, imate tu 10-ak pari ruku koju pomaže. Tako da je ta cifra je vrlo rastezljiv pojam. Isto tako je tu jedan faktor ljudi koji inkliniraju takvom opće razmišljanju da grade prirodnim materijalima. Oni još uvijek nisu iz one pomodarske ekipe, nego su to ljudi koji zaista domišljaju i koriste pri tome i ostale nekakve resurse. Dakle, tu je puno komponenata koje su ugrađene u tu cijenu. U ovoj knjižici je Matko iznio jednu cijenu koja je recimo najniža moguća, ali mislim da ju ne bi bilo možda popularno govoriti, od naše kolegice Marine Zajec, koja je imala ne samo bliske resurse iz materijala, nego i
graditeljevu obitelji, sama je projektantica, arhitektica, dakle kad imate sve moguće pozitivne momente u tome, onda to može biti izuzetno ekonomično i jeftino. Ako želi saznat brojku, nek si pročita knjigu. Ko hoće saznat brojku, nek sa kojih pročita stranica? www.zmag.hr. Dobro, Matko i Tanja, hvala vam puno na ovoj temi koja se dugo kuhala, pa smo čekali vrijeme da bude lijepo vrijeme proljeće za snimat, pa se opet pale kiše i slično. Gradnja slamom više, malo smo čak zakasnili, bila je nova vijest prije 10 godina, ne? Ali dobro, nikad nije kasno. Ništa, hvala još jednom i gradite dalje sa slamom, pa se vidimo u vezi neke druge teme. A što se tiče, eto, neobične privlačnosti, upravo ta privlačnost ideja o kućama od slame zapravo govori nešto i o ljudima samima, o njihovoj iskonskoj želji za povezanošću s prirodom i usklađenošću s njom, kao i sa željom da se bude dio nje. Također, u širem smislu, kuće od slame nose sa sobom i pokazuju jednu ljudsku težu za samodostatnošću, upućenošću na kraju kojem žive, takozvano jačanje lokalnih zajednica i veza među ljudima. Pa s obzirom da je riječ o laganom i jeftinom materijalu kakvog ima skoro posuda. Baš onakom kako bi trebao biti i život sam. Laku noć.